Wiriwe maine ni igihe wumviraho amakuru tuguhaye ikaze utuye maine ndetse naho twumvira ahatandukanye mutwumvira kuri radio wa MPG ya kaminuza ya Southern Maine ku murongo wa 90 n'ibice 9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Amujamba Africa muri kumwe nanjye Jaha Kuzimana. Dore ingingo z'ingenzi tubaramburira mu kanya mu kiganiro cyacu uyu munsi turi bwibande ku kwihangira imirimo mu bimukira ingorane zirimwo ndetse n'amahirwe arimo. Mfite abatumirwa mbararikiye. Ubugeni bw'umunezero nkabona ingene bariko bararira kubera ko bariko arumva abavyeyi babo mu majwi gusara abantu baheruka kera. Ndavuga ni gute nofasha aba bantu by'ukuri? Ugasanga umuntu umwe uko yakoraga muri company iri y'abazungu gusa uko itakora yari muri company itari y'abazungu. Akabura nyamwuga ugasanga umuntu atari mu by'ukuri atashize umutima. Nirihe somo twakura mu ngorane ziheruka kuba mu bakozi bakoreraga abort bagahagarikwa ku bwinshi kandi bitunguranye? Naho mu karere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwihurizo ryuzazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nimujye kure. Nongeye kuguha ikaze Wiriwe maine, amakuru yizewe kubakomoka mu biyaga bigari bya Afrika. Abimukira benshi babayeho mu gukorera abandi bagahabwa bakikenura. Ariko hari n'abandi bafashe iyambere bashinga ibikorwa by'ubucuruzi business. Mu biganiro bitandukanye gushinga business bikunze kugaragara nk'impano ya bamwe yagera muri Amerika bimukira bakabitinya kurushaho, aho bamwe bumva ko ari ibya runaka bafite uruhu runaka cyangwa se bavuga ururimi runaka. Nyamara se niko bikwiye kugenda? Abimukira se ntibaba bibuza amahirwe yo kwinjira mu kudandaza, cyane ko hari na benshi bagera ino bari abacuruzi mu bihugu baturutsemo. Muri iki kiganiro ndikumwe na Leopord Ndayisabye ndetse na Aimable Nduwayezu. Reka mpere kuri Aimable Nduwayezu atubwire uko yinjiye mu bucuruzi ndetse n'ibyo akora. Aimable, nguhaye ikaze. Akazi nkora kamisi yose n'ibintu bijanye n'amafoto n'amasanamu n'ibijanye n'amajwi, mu gifaransa bavyita multimedia. Nkaba ndabikora nk'umwuga, nkaba mfise aho nkorera muri Portland, Maine. Kampani yanje yitwa Media LLC. Mu bikora n'amafoto n'amavideo. Amavideo nagira ubwoko butatu. Harabaho amavideo umuntu afata karikodinga hama kayakora hama kavamo ico agomba. Hakabaho n'amavideo abantu baba bakeneye bayita commercial videos, no kuvuga kwamamariza abantu ibidandazwa canke ubuzi bakora. Hakabaho na video ariyo mwihariko wanje bita video live streaming, mu kirundi bavyita ngo amavideo ikibiriraho, aho urubanza canke evenema yari yose umuntu ayishira bakayiraba ikibiriraho ku mateleviziyo cyangwa ku matelefone biciye ku platform ya YouTube canke Facebook. Nakuvuga umuntu wagize nk'ubukwe ukaba wabushyira kuri internet abari kureba akabukurikirana rwose, kandi niyo bafise ijambo bashaka kuvuga ndahuza abo bantu babiri bakabonana kandi bakana hana amajambo. Ubwo bisaba ko hakurya nko mu Burundi cyangwa mu Rwanda baba bafite iki screen nini? Haba hariyo uwundi ari mu Rwanda cyangwa mu Burundi biko birabera, ni wampa signal arampa signale hama nkaba connecting, ariko bo baba bafite televiziyo baba bariko babiraba ku screen manini. Natwebwe ino tuba dufise amateleviziyo manini, aho ku ruhande rumwe baraba bari mu ruhande rwa Amerika, ku rundi ruhande bakaraba abari ku mugabane wa Afrika. Reka nkubaze noneho kugira ngo ugire igitekerezo cyo kwikorera. Ingene vyanjemwo maze kwimukira aha muri Leta Zunze za Amerika, eta nashikiyemo nabonye leta irimo cane abimukira bava ku mugabane wa Afrika na cane mu karere k'ibiyaga binini, Burundi, u Rwanda na Kongo. Abo nabo hari ibyo usanga basangiye, turasangiye ururimi, akenshi usanga dusangiye imico. Rero iyo nko mu bintu by'amaevenema n'abantu bakora cane amamanza, kubera mu mico yacu tumeranira imanza cane, kandi ukuntu bazikora aba ari umwihariko biguriye n'umuco n'akaranga
rero kugira ngo uronke umuntu ashobora gufata ayo masanamu ashobore kumenya ibihe bikuru mu rubanza nk'ubugeni cyangwa urwa dote bisaba by'ukuri uwo muntu abazi uwo muco maze kubona ko ata muntu akora ibyo bintu niko niyumviye kuja kubikora kinyamwuga. Uratangiye rero use ubwoba wari ufite mbere yo gutangira wadusangizaho? Ubwa mbere ngo ndabikubwiye sinari nzi ko nzobikora kinyamwuga, ariko maze kubona ko hari intambamyi niyumviriye ahubwo nanje kuzana solution y'icyo kibazo. Ngo n'akarorero nko mu gutangura ibya live streaming navyo cyane nzwi ko cyane nagiye muri mariage ngiye gufotora, nafata ico gihe kera ngitangura nafata amafoto gusa, hama nja mu bugeni bw'abarundi aho umukobwa yari umurundi kazi, umuhungu yari umurundi, ariko abavyeyi babo bakigeze baza muri ubwo bugeni barasavye amaviza hama ntibagira amahirwe yo kuyaronka. Ubwo rubanza nko mu mico y'abarundi n'abantu, ubugeni ari urubanza rw'umunezero cyane, rwahindutse urubanza rw'amarira kubera ko abavyeyi barungikitse amaudio, abana bariko barayumviriza yaramarira, ntibanareba yaramajwi gusa, yaramajwi barungitse, ugasanga umuvyeyi ariko asohora umwana wiwe ku majwi gusa utariko murabonana. Ndaraba amarira ariko araba muri urwo rubanza, ndaraba abo bagize ubugeni bw'umunezero, nkabona ingene bariko bararira kubera ko bariko barumva abavyeyi babo mu majwi gusa, ari abantu baheruka kera. Ndavuga ni gute mu gihugu nk'ibi biteye imbere nofasha aba bantu by'ukuri, naho bitokunda ko baza ariko bagasangira umunezero, ikibiriraho bakabonana amaso mu yandi bagasangira umunezero. Icyumviro caje ndatangura kugura ivyuma cyandari bakazi ndabikora kinyamwuga. None abantu bitinya, abantu bafite ubwoba, abantu batinya babatinyura ukababwira ko harimo n'inyungu byose ukabaganiriza cyane gose. Iki gihugu cy'Amerika ni igihugu giha amahirwe abantu bose by'ukuri. Iki gihugu wamaze gutora ico wifuza, ni igihugu gifite ama opportunity menshi kandi giha amahirwe abantu bose. Abo ni babivuga neza ngo the sky is the limit. Iyo wowe wamaze kubona icyo ushaka, iyo wowe wabona wahejeje guhitamo inzira ufata, n'ukuri n'igihugu ciza cyane gifasha abantu bifuza kwikorera ibyabo. Icyo nobwira umuntu wari wese yifuza gukora business, icambere no detecte, nubone by'ukuri ingorane ihari. Iyo ngorane wiyumvira ingene woyitorera umuti, uwo muti uzanye niyo business. Ntutinye, ntihagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba. Amerika ni igihugu by'ukuri gifasha umuntu wari we wese afise icyo ashaka gushikako. Aimable, nabonye kandi umujyi wa South Portland ufite ibintu byitwa career fair, ndetse ukaba uri umwe mu bimukira batumiwe uzafatamo icyicaro ukaba waganiriza abantu bazabitabiriye icyo kintu kimeze nk'imurikagurishwa ry'umurimo. Aimable, wabyakiriye ute? Navyakiranye umunezero cyane nk'umuntu by'ukuri amaze muri business imyaka 2, nk'umuntu w'umwimukira. Nabonye ko by'ukuri ibyo nkora hari ababibona, byaranteye iteka kandi ndabishima. Uwo mwanya n'ukuri nzokoresha kandi uzo umwanya w'akamaro kuri company, eka n'abantu bazoza muri iyo career fair. N'abanyeshuri benshi kuri ama company 90, cyo gikorwa kizohuriramo rwaruka rurenga 500. Nzoha icizere cyane abana babimukira, nzoba ntera intege ndababwira ko bishoboka muri iki gihugu, birashoboka iyo wamaze guhitamo icyo ugomba. Uko nabibabwiye kandi kumwe na Leopord Ndayisabye, reka muhe ikaze. Nitwa Leopord Ndayisabye, ntuye muri state ya Maine, ntuye muri Scarborough, aba nikorera ku giti cyane. Urakoze cyane, nguhaye ikaze mu kiganiro Wiriwe Maine. Leopord, watubwira kwikorera ku giti cyawe, inzira wanyuzemo kugira ngo ubigereho, ese niko wamye utekereza cyangwa byakujemo nyuma y'igihe runaka? Urumva ko navuga ko narabitekereje, ariko sinavuga ko mu by'ukuri byari mu migambi yanjye kuva kera, kubera ko iyo ugeze muri igihugu biba bitandukanye n'iyo uri iwacu. Ni ukuvuga ko iyo ugeze hano
hari amakuru ubona, hari opportunities zindi ushobora kubona utabonaga iwacu, bityo rero ukatangira iyo winjiye rero muri rubuga rw'umurimo hari igihe usanga ko bishoboka ko nawe wakwikorera. Ni muri ubu buryo rero nanjye nyuma y'uko igihe runaka nkora akazi kamemba umushahara mu kwezi, natekereje ko nanjye nikoreye nkoze ku giti cyanjye nkagira umushinga nkora nanjye byashoboka. Dusangize nk'ubwoba wajya kugira mbere y'uko utangira kwikorera, nk'ibintu wajya kubona bati ibi bintu ubwoba sinabikora. Ubundi ubwoba ni rusange, kubera urabona ko bitewe na experiences zacu kuva aho tuba tuvuye, background zacu, usanga kenshi kwigirira icyizere ntabwo biba ari ibintu bihita biza ku kanya. Usanga umuntu agenda ushobora gutekereza umushinga mwiza ushobora gukora ariko ntiwigirire icyizere. Ibyo ni icya mbere. Ikindi ni uko hano muri gihugu urabona ko hari igihe kimwe na rimwe umuntu ashobora kugira ikibazo cy'uko amakuru yose udashobora kuyabona. Kenshi hari igihe tukunze twebwe gushaka amakuru tuyabwiwe n'abandi kandi abayatanga bahari, ariko ugasanga kubera imico yacu rimwe na rimwe ugaca ku muntu, ese bigenda bite, uwo muntu ugasanga nawe nta n'amakuru ahagije afite. Kandi bishoboka yuko agenda muri ofisi runaka bakora ibyo bintu ukabasaba amakuru ukaba wayabona. Rero ubwoba muri rusange bwabo ari ubwo, kandi urabizi ko iyo utangiye umushinga wari wose ukora ko utawuzi, nta kintu ubuzimo, hari igihe utekereza byinshi, kandi ubwo n'ubwoba witugira. Hakazaho n'ibirebana n'ubumenyi kuri uwo mushinga uba utangiye gukora, usanga kenshi udafite ubumenyi bwose bujyanye n'uwo mushinga. None ubu ubwoba urabusimbutse, ubu ngubu utangira kwikorera. Watangira tubwira wenda ibyo mukora ndetse n'uburyo umunsi ku munsi muba mwumva bimeze. Dukora ibintu birebana na group homes. Dutanga rero service zacu ku bantu bakuru bafite ibibazo bya developmental disabilities na autism, ibintu nakwita, sinzi ko n'ubu nabivuga mu Kinyarwanda uko byitwa. Nk'umuntu wagize ikibazo mu mikurire cyangwa ufite ingorane mu misusire y'umubiri we. Yes, nibyo rwose. Ingorane mu mikurire kuvuga ko umuntu aba atarabashije gukura mu mutwe nk'uko umuntu akura bisanzwe, agakura mu gihagararo, ariko mu by'ukuri mu mutwe no mu bwenge ntakure nk'uko byakagombye. Akaba akeneye ubufasha butandukanye. Akaba akeneye rero ubufasha. Nibyo dukora rero. Turumva ko dufite kampani ibikora, yakira abo bantu, tukaba tubashyira mu mazu atandukanye, hasigaye tukabakorera imirimo isanzwe ya buri munsi, kuva nabyita amasaha 24 ku minsi 7 mu cyumweru. Leopord, hakunze kuvugwa, ubwo ndavuga muri rusange generalije, ngo wenda ibi ngibi ntago business ntago bayiha umwirabura, umunyafurika, umuntu utaravukiye hano. Ibyo bintu bimeze nk'ubwoba cyangwa no gutera ubwoba wabivugaho iki? Ibyo ni ibintu kwa kundi natangiye mbivuga, ni ibintu biri mu muco wacu. Dukunze kuvuga, tukunze kumva ko ni nyine ukaza, njyewe kenshi nkanjye ugasanga nizeye umuntu utarigeze abikora, akaba ari umubwira ngo ntibyakunda kubera ko utari kumwe n'umuzungu cyangwa utari umuzungu. Kandi njyewe mbikubwira sinigeze mbigerageza ngo binanire, ariko nanjye ntekereza ko babimbwiye. Wabaza ubasha gushishoza ukabaza uwo muntu ninde wabikubwiye, akubwira nanjye nuko babivuga, n'undi nawe baza n'undi, hanyuma undi akavuga ati erega nuko bimeze. Ugasanga abantu bose bifuza ko umuntu yakwakira ibyo bitekerezo, bisa nkaho mu by'ukuri bikomeza gucisha abantu bugufi, kandi ugasanga iyo niyo myumvire yacu kenshi ikunze kubaho, ni nayo idukurura idusubiza inyuma kurenza uko twatekereza gutera imbere. Ugasanga ni urucantege rimwe na rimwe, kandi ari amakuru yo ku muhanda umuntu ari kuguha. Kenshi nuko biba bimeze. Kenshi bari amakuru nakwita ko ari amakuru yatwe twese uko twicaye yo ku mihanda nk'uko mwabivuga, cyangwa se nk'ukuntu babivugaga abandi bakavuga ngo ni ligala. Ugasanga rero abantu hari uburyo nakwita babyita nka stereotype. Ugasanga abantu baravuze ngo iyo kubera ko ngenda umwirabura, umuzungu yambonye ntabwo ashaka kunyemerera ko nkora biriya, bikaba gutyo. None ugasanga umuntu arifunga, kandi
yego hari ibyo bibaho, ariko rero hari n'izindi office ziba ziri open cyangwa se zifunguye ku buryo umuntu ashobora kugira icyo akora, nubwo bwose yaba ari umuntu umwe utifuza ko babikora, ariko ntibivuga ko abazungu bose nuko baba bimeze cyangwa se system yose nuko bimeze. None Leopord, reka tujye ku buri wikorera, nta bya paycheck yo ku kwezi byo gukorera abantu baguhemba buri cyumweru cyangwa buri kwezi ntibirimo. Ese harimo inyungu? Watubwira wenda nta mubare uri butubwira, ariko tubwira uti harimo amahirwe, harimo inyungu, umuntu arunguka, ubuzima bugakomeza ndetse birushijeho. Navuga ko kicyambere na mbere ndi umukozi, nubwo nikorera ariko nanjye ndi umukozi. Ni ukuvuga ko sinavuga ko ntabwo noneho nkora nkabona amafaranga. Ndi umukozi muri company mfite, nanjye ndi umukozi, nkora ku munsi. Kuvuga rero kunguka ngo ese birunguka, mu by'ukuri bimazemo imyaka hafi 4 ubu ngubu. Iyo bitari kuba byurunguka nari kuba nasubiye gusaba akazi. Reka ngusabe noneho utinyura abantu baba bafite ubwoba, baba bitinya kandi bafite ibitekerezo bitandukanye, home care, kujya mu yindi myuga isanzwe, ukaba washinga iduka, bo muri community zacu nk'abanyarwanda, abarundi, abakongomani, abasomali, abasudani, abanyafurika cyangwa n'abandi bimukira bari muri Maine, bagira inama. Jewe icyo inama nagira rwose abandi abimukira bose bari hano, cyane cyane bene wacu abanyarwanda, abarundi, jewe navuga ko gusa nta mpamvu yo kwitinya ihari, kubera ko gushora kose byonyine kuba twaravuye iwacu tukaza hano ni intambwe nini tuba twarakoze. Rero kugira ngo dukore indi ntambwe yo guhindura imikorere yacu cyangwa imyumvire cyangwa ubuzima turimo, ntibyakagombye kuba ikintu gikomeye mu by'ukuri. Uko twavuye iwacu tukaza hano tuje gutangira ubuzima bushyashya kuri zero, mu gihugu tutazi, kenshi ugasanga ururimi rutugora kugira ngo turumenye, ariko amaherezo ugasanga abantu baramenyereye kandi birakunze, batangiye kugira icyo bakora. Jewe rero nahamagara buri muntu wese yumvamo impano yo kuba yakora umushinga runaka, ko atagira ubwoba akaba yabikora. Ndeka nkusabe umpe nk'intambwe 4 cyangwa 5 kugira ngo umuntu abe yashinga group homes, intambwe 5 anyuramo zidasimbukwa kugira ngo abe yashinga nka home care. Okay, nakubwira jewe kubera ko mwagize neza, reka mbimubwire. Intambwe ya mbere no kuba navuga ko no kugira ubumenyi kuri birebera na group homes, kubera ko natwe tubirimo kugeza uyu munsi turimo turabyiga. Nawe rero umuntu bishaka, intambwe ya mbere no gufata umwanya ukabimenya, ese ibyo bintu bya group home ni ibiki. Hari ibintu abantu bita ko ari byo bikomeye, kandi nge ngita ko ari byo byoroshye. Kugira ngo umuntu agukorere application, agukorere akuzurize ibikisabwa, biroroshye, kubera ko hari abantu baha amafaranga bakabikora. Ariko umuntu ntabwo ari uzaza kubigusobanurira muri state. Umuntu ariko nta nubwo azaza kubigukorera mu gihe bagwaye license. Urumva rero intambwe ya mbere wowe nyirabyo kwanza bagombye kubimenya. Iya kabiri, iyo ufite ubwo bumenyi bwawe, nimba wowe nyine ubona ko wabyikorera ni byiza cyane. Nimba ubona ko utabyikorera, uhitamo abandi bantu mwafatanya kugira ngo ubumenyi bwanyu mushyire hamwe n'ubushobozi kugira ngo mube mwakora. Ibindi iyo ni indi ntambwe yo gushakisha ku buryo wongera ubumenyi bwawe cyangwa se imbaraga zawe zongera, yaba ari wowe wenyine cyangwa nawe mwafatanya, kugira ngo muhugurane mwese mumenye ko kubera ko mutangira hari icyo buri wese azaba arimo gukora. Kubera ko iyo nutangiye utabifite ubumenyi, ukaza ugaha umuntu akazi, umuntu azaguca amafaranga menshi, uzaba utaratangira kwinjiza, icyo gihe bizakugora. Igikurikiraho rero ni gukora cyangwa se gukoresha iyo application ukayohereza muri state. Bisaba yuko ufungura company mbere, company yawe ukayandikisha, wamara kuyandikisha ukayise izina, ukabona iriya tax identification number cyangwa se nimero y'umusoreshwa, nyuma ukaba wabona indi nimero yitwa mbese y'umuntu ukorera muri igihugu yindi yitwa NPI, National Provider Identification. Iyo rero ni nimero nayo usaba ku rwego rwa federal government kugira ngo company yawe ikaba yanditswe. Iyo bashyize muri iyo nimero bahita babona ko ari company runaka yitwa gutya. Ibyo iyo umaze kubibona nibyo wuzuza ubishyira hamwe na application yawe ukabyoreza muri state.
kenshi ubwo warafunguye na konti no kuvuga ko urumva company bimeze nkaho ari nk'umushinga ni nko kubaka cyangwa se kubyara byose bigomba kuba urumva wayizina wayiremye wayihayizina wayifungure konti wayisizariya wayishakiye website wakoze ibintu byose washatse email address yayo kugira ngo utavanga na email address yawe none ukaba wabitanga. Call your children, be united for the peace and your children's welfare. Gukorera ubushake ni bimwe mu byafasha abimukira kumenyera umuco, ururimi ndetse no kubaka umwirondoro wo gusaba akazi, bakaba babasha kubona imirimo myiza kandi hemba neza cyangwa se imirimo bakunze. Kwihangira Imirimo ukomoka muri Kongo aganira na WIRIWE MAINE yatubwiye ko amaze hafi imyaka irenga 2 akora nk'umukorerabushake aho asemurira abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye avuga. And I have a very good experience of volunteering around Portland, and it have helped me a lot. I learned a lot. So it's just like my resume is really full thanks to just being available to volunteer and to help who need help. Magari avuga ko mu gufasha abimukira bagenzi be yabashije kubaka umwirondoro usaba akazi ufatika, ndetse bakaba hari imyanya 2 ari guhatanira mu mujyi wa Portland no mu kigo Maine Eco Justice. Magara kangurira abandi gukorera ubushake bafasha abandi nabo bifasha mu kugera ku kazi k'indoto zabo. Bamwe mu baheruka gukurwa mu kazi mu kigo Abbott Laboratory mu mezi ashize harimo abimukira bari bahawe akazi ariko batarabasha kugira ubushobozi buhagije mu gukoresha ururimi rw'icyongereza. Ibi ntibikunze kuba ahubwo usanga henshi basaba kubufasha kumva no kuvuga biciriritse nibura kugira ngo uhabwe akazi. Ese ni yihe nama yagirwa bimukira bataramenyera ururimi rw'icyongereza mu gushaka akazi? Diane Wera umukozi muri Career Center biri mu byo duheruka kuganira. Reka tumwumve. Naguha nk'urugero nk'abantu baherutse gukurwa mu kazi muri Abbott Laboratory bagera hafi ku 1000. Nta cyongereza donc barifite urugero ruke cyane bazi icyongereza. Abo ngabo mu bafashe iki? Abantu bavuye muri Abbott twahuye nabo benshi. Ikintu tubafasha nakubwiye ko akazi ko hasi karahari gaciriritse. Dufite ntago ari Abbott gusa, hari yandi ma company afite za production jobs. Icyo gihe nk'ikintu twakoze nka Career Center twakoze icyo bita emergency response. Emergency response ni ukukora ubutabazi bwihuse. Job fair yihuse yo gutumira ama company yandi akora ibintu nk'ibya Abbott kugira ngo turebe izifite imyanya zangaje zibe zahita zifata zirekipera abo bantu bari muri Abbott. Rero bamwe barimo kubona akazi, abandi nyine baracyategereje, ariko application arahari turimo kubafasha. Barapplyinga muri za IDEX, za Paradigms, n'andi ma company menshi ya production. Hari igisubizo kirambye ubona leta yayo n'abafatanyabikorwa babonera ikibazo nka kiriya gishobora kubaho buri mu gihe runaka utiteguye? Wenda si ndi umuvugizi wa leta, ariko jewe nkanjye personnellement nk'umuntu bikoramo, icyo mbona navuga ni ukugira inama abantu baza bimukira bene wacu kwita ku rurimi. Ururimi ni ikintu cy'ingenzi. Nubwo wagenda ugakora muri Abbott ugakora ayo mafaranga menshi, ariko nyuma y'akazi ugafata akanya gato k'icyongereza, kuko ntabwo ushobora kuba mu gihugu utavuga ururimi bavuga ngo we expecting ku moving so fast. Igishoro cy'amaboko ni ngombwa, ariko n'igishoro cyo kwiga no kumenya ubwenge nacyo ni ngombwa. You have the diamonds in your land. All the work. Umakuru avunaguye umupaka wa Canada na Amerika urafunze kubajyaga bakoresha izo nzira binjira muri Canada ngo basabe ubuhungiro. Ubufashwe winjira muri Canada ugarurwa muri Amerika, ndetse bikaba byakuviramo gucyurwa mu gihugu waturutsemo. Abadafite akazi bakeneye ubufasha bwa unemployment, ikigo Peer Workforce Navigator gikomeje kubafasha buri wa gatanu bafashiriza abantu kuri Prosperity Maine
ni kuri adresse 175 Lancaster Street muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano mu burasirazuba ukomeje guteraganwa. Igihugu kirashaka abagifasha kurandura imitwe yitwaje intwaro ihakorera igera muri 200. Ingabo zo mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba ziheruka kwinjira muri Kongo kurwanya M23 n'indi mitwe ntizimeranye neza na Perezida Tshisekedi wamaze gusaba ko mu kwezi kwa gatandatu niziba zitararangiza umukoro wazizanye zizava ku butaka bwa Kongo. Ibi yabitangarije mu gihugu cya Botswana ni nyuma yaho yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo SADC. Iyi nama ikaba yemeje ko ibyo bihugu bizohereza ingabo muri Kongo kurwanya imitwe nka M23. Here you have the diamonds in your land, all the wealth in the hands of some groups. Oh, mama land, wipe the tears of your children. Oh. Tubashimiye gukurikira Wiriwe Maine, amakuru ugezweho nanjye Jean Kuzimana. Waduha igitekerezo, waturangira n'inkuru ubona zagirira akamaro umuryango. Yemwe wanadutuma niba hari amakuru ukeneye. Twandikire kuri amujamboafricanews@gmail.com. Kandi ujye udukurikira mu makuru ataha. Mutwumvira kuri wa MPG umurongo wa 90.9 FM ni radio ya kaminuza ya Southern Maine. Aya makuru kandi urayasanga ku rubuga amujamboafrica.com. Naho ubutaha umunsi mwiza. Here you have the diamonds in your land, all the wealth in the hands of some groups. Oh, mama land, wipe the tears of your children. Oh, mama land, give the chance your young boys and girls. Stop the lies, oh, stop the violence, oh. We want an Africa for every African. Yeah, we Africa, Africa. Yeah, we Africa, Africa. Tengera, 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 Africa. Tengera, 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 Africa. Tengamara, tengamara, tengamara.